Mugara mu Rwanda Health Center 2, Mubanda Health Center 3, Ndagaro Health Center 3, Rugazi Health Center 4 hamwe na gandi. Bandiza Katunguru, baza Kichwamba, Twijaha, aturiyo tuza Rutoto, tuza Mubanda, tuza Rwandaro hamwe na Butoha. Kureba aba bantu bona twabayiseho kace akutwine ahansi yo mukuru David Katurebe no yakiraje munonga na rukundo bakusima office ya DK bakugira ngo ruhanga mwongera mugisha kandi tuberekire kugira ngo at least buri mwaka tumwe tushikere mu kabiri kuyamba abantu bitu abo kuzara kasanga atine ka sabuni koko naba atine ka omo kokogesa ebyahi mweni 20 kwatiriraho twara entunguka Rubirizi no mwihangariyone. Abatungire obuhweezi basima obuhereza bw'umwana wabo owatandikire h'ekitongoreki. Nasima sabundi, nasima bamo, nasima bambaza abana, nanye nahora nasima kandi nashimira. Bita bashaho nabo basima umwogo gukorwa kigombeki kandi bashaba kubongera aha buhweezi na mnonga omubarwire abakutura nakakoko ka sirimu. Sima foundation ni abakuranga yayika ya zobiyanga abantu abakaza bazara kandi yatwatira no kutwirinengera za wodizika chakusemeza ngo bagumza mbakora batitura ngo byamagaranti bakongera ndatubyine konka ho kuba hari ho buyambe nabona umuntu bwo kuhereza abantu na umuntu akicaro mu service zinagambe ya ati najigamba konkane tujajaba ningashitu tugabe mibazi yakakoko ka sirimu so abantu abone bendo buyambi ni bendendeberera abo kuba kibari kurunja gukwa bamwe bari nani suppressed so mwoko bakwatiraho bakabona kuko bayambwamo na muntu kushomesa abana babo ningasha abana abo mpa bari kushoma mukabayambaho kikatkorera munonga no kusanga bo ineshiriyoka cyo kuteganisa nuko bariko tuyicira na kasara mu Rwanda house then utugambire kusingaho then tuturebe tukubasa kora ki tukubasa kuba tukuyamba kurugera n'icyo wizo kwetaga tukuyambi kubanga David Katurebe Foundation n'ekitongore cyo kuyamba abantu kandi bakatiyamba vulnerable people abakweta go buyambi tubuyamba umburingero yona Gashako Sharif Murungi aha Sky TV agenshonga.